Ambiria nkethisha kona ngucokiria nkatho cia mwanya muno nontu bwa kuona kanya kwatana batuki Nteto cia Weru Thaa mwanja cia tariki 15 mweri jwa itandatu mwaka wa 2023 mbita WINNIE wa Kinyero. Tukiambira riboti ira imuriki na inya muno na kuringa biongo be nyumba cia Nteto ni ati budget ya mwaka wa kigina yo mwaka wa 2023 na mwaka wa 2024 kirigiro kuthoma ntuku ya Rware ni minister wa kigina ni Wenjogo na wa bunge na atongere mwanya mwanya ishumirite na kwithira bakiariria budget tungenda withirie mwena igi agriculture no gucuthirirwa tukande kuona ndawa iri na mbei ya nthi na fertilizer kureri nyingi na yukete mbere ya mbura yura kwa vengi ni withiri twavewa manji ma irrigation wa county cionthe cia Mount Kenya region withiri cia vewa manji ma irrigation ni kwa water pan na ni kwa mbo nyingi nigetha withiri twa water manji makurima kwa vengi tunuise Mount Kenya region tulimaga mira manjani kawa makandamia na twevaria nginya cash crop yetu ndengo na vamba withi twakanda kwirugamia tonmawira economically marumati athiwega no ati manuma cimo nte mangithi wega tukiwa manji na nyamu cionthe na gweta ni withi tu kwa turi sasa wa gutena thina bo vengi no nginya mbere wa mundu onde urauta wira no nginyete kurima tari murathikia Mount Kenya region ni twarega no forwa njovi ni thenguti ni kuthenguta ni githandu cimo nte maruga njovi macoke mwene yurimi koguo no nginya thirikari tu expect manuma cimo nte icoke itucuthire cash crop kuria tukana kwendia na mbere yagirite bo vengi ni CS wa agriculture withiririe ukiruketo ava fundi agricultural fund authority ni athengutua nigetha withirie murimi anendia indo ciake no ucio thoko na kuria nja nigetha kande kuona kindu kiega twenda market ya nyamu cionthe cia cash crop itweke free market uguo ni tungi tura expect nde kuriganirwa na uga no nginya tuveo one man one shillings turi andu a Mount Kenya region overall wa tax collection ni gura arete thina tonungu ningwera kwirandu maruma arete thina nivo kuna budget ikorwa ya tax collection ikiambata no overall wa manuma mengi na thire ukithira kwa kuvwa mbesi ingi to thirikari ya Kenya kwanza yathie kithia gutiri na mbia ikithia thirikari ya Moi thirikari ya Kibaki na thirikari ya Uhuru nwa ya kobaga ru thirikari ya Kenya kwanza ndikwenda hivu number 1 agenda ya mbere ni kwamba kunyiva hiyo mathina kuria nja no overall kunyiva hiyo koba bo vengi na no nginya na development toria wethiritie ni erite mundu wa Kenya no kurutwa ira koma no macimonde no ngiameke na vandu va miaka igana ndu thikari ya Kenya kwanja ni kwenda kucenjia uchumi nigetha ikore wi mwagiri tondu tuti vandu vega uro wa muturire thini wa vuru wetu wa Kenya ule kuvanaga andu mengi anathi twaina expectation nyingi no ati kuringana no kuvana uguo kuringana budget ita uguo vana gutio no ingi raisi ari angikanda ke important ni andu maumiri mwako na macoke mayove musiviki ndogo to ni ngwenda kwira mundu muthuri na mutumia mena family ciao mena ciara nyingi kwi vana bakinyaga ukithia ni mayova musivi nigetha makande kuri vathiri to number 1 no nginya thiri irivwe nigetha tutikegwita ruwa kwa interport ni tavirwe na kuria kwa kwingi kuma thiri mengi muno na no tukwenda kuria ni tukwenda gutomia ciana cietu ni tukwenda vorwa wa health umenyererwe kuma no macio utio no mari mangi kwa ngwira mwikari wa Mount Kenya region etikire gukuthie nigetha tuonekana economically ni kuthie tucenjetie na vo mwaka umwe iri ithatu tonu mbesa ile ikutinua goti ni kumiro wega ni kumiro wega kunu ambirie mundu aumirie tu uria kwathie. Gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza na kinyete mbere ya Senate ni bokienda kwithira gitaririo utumiri bwa kigina gya kaunti kia mwaka wa 2020 na mwaka wa 2021 1,372,894,380. In the circumstances, the accuracy and validity of Kenya shillings 7,111,286,186 in respect to fixed assets as at 30th June 2020 could not be confirmed. Thank you, Chair. Governor. The so-called community assets. Ideally, all the assets should be included. What do you mean community assets? Like, for example, when you met them, did you ask this question, what are community assets? Yes. They told you what? One of the community assets is like the construction of the classrooms. For primary or secondary? For the primary schools. Was it a number of them or just one? A number of them. Yes. So the issue that make us seek your guidance is that if we include the classrooms, yes, we may want to see the ownership.
Correct. Of the RAD in which the classrooms are constructed, which are now on the national government assets. Okay. Senator Onyonga? Can I want to mention this to the governor. You know that county governments cannot construct national government classrooms. This is what was done from you. From what the OAG is saying, that is what happened. Yeah, that's why I wanted that clarification. From your report, are you saying the classes that were built were ECD, or were their classrooms built in a national local primary school, which have nothing to do with ECD? Yes, they are ECD classrooms, yes, but most of them are built within primary schools. Private. Riboti tukethea tukunenkeria yo na njira kinyanirite kindeto cietu cia Weru thaa 1:30 tugieta na mbere ni ati bamwe bakariba kumantere cia kithongo ibaishumiritie na kumeneria miaria rua muno ya mubunge wa giciko bunge kia Imenti Central niwe kirima Ngoshine na arethire akiwa ngavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza na URETERI akariba be muria gutira na kuciathurana na miorira yomba kwithira ikiathurana Amero kana kinya kureta mantu yegie siasa. Tukwena arua atuthuritwo imiario iraritwo imutongeria wetu uria tuthurite akura chawe kirima Ngoshine nikyo gitumi tuchumirite turi atongeria kienda tumuitana uria omba kwaria kana uria omba kwithirwa akiaraia megambo irete na umeneria kana irete umeneria atongeria bangi akiari kweta kana akiare muchemanio no jure arariria uga eti ngavana Kawira Mwangaza na agurene na aguri na kithongo atatiga ana nau nikyo gitumi turaigirwe migambo eu iri migambo emithuku ya kuma kanywene ka bishop na nikyo gitumi turi antu kwena arua kumwira twi tutigwitikaniria na migambo jeu ya kuma kanywene ga mutongeria uria tuthurite na kura. Thai twi ngavana Kawira kana mutongeria ungi akambira kumira kirima yakiuga mwekuru wenu etwe mwekuru wo mbere ifrawa ngawo we ati inya kirima wengu ategwerua indi umemantu jonde atumwira atiri natige kumena area atongeria bangi na itengugi ira twathurite nonto tunyua tu agutinda kuthiurunka tu michemanio nere ageta akiuga anga Kawira akara anga Kawira itia mantu jara kirima akware twimwira atiri nonto ethera kiruma ngavana Kawira Mwangaza na are aguri mantu ja Kawira ja personal life atipaterio tonyera mantu jawe abati kwitho etuthitheria ngugi tukona ngugi ewe ugeta njire kaguma na ikarugwa njire eu nyangari chitiumba gwitira nonto bakwithira Nteto iria kirima akwaria nonto ethira ethithagia njira iu cionthe arithira ekimena ira ya Kawira Mwangaza ni urankuga ndi mukari wa githongo ndiuga atongeria ibabwiri gwikanira bakarita ngugi bubwega o muntu akajukia pati ire bakarungama mwanyene jwawe MP akarungama mwanyene jwawe ngavana akarungama mwanyene jwawe na MCA na kinya nominated MCA ponde bakarita ngugi bari gintu kimwe tongeria babange batebatere kuingiria no tonyera mantu ja mtungi ibethire muntu akithio ntubura bwawe pwe enabu pwe athuriri ndo aira bena cio mwanka nandi ni kuonania jeka Meru igaturere nyuma na ikyo nkubaromba jandi mukario kithongo ati bobongwa ibaichokanirie bebo batichuite muntu okubachokaniria nuntu ni antu banene ni antu bathomete ni antu bakwerewa ni utongeria nikenda maendeleo jakomba kuonora ndene ya kaunti yetu njoke mbuge ati bautwi akariba Meru itubutegete na bautwi tukarija bianane bya nyoni bautwi tutegete baubwe buri ngine nyoni kiria okeja kikyo tukare lakini bwa karabu endo ene iji buri bautwi akariba Meru tukaumia muno.
Kendo tira kwino karibu kwana thokoni ya famira iroirwa rera gicikone bunge kia Bore. Gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangazo wamwe na MCA wa roirwa rera ibawete nende batira etakimwe kwithira yekireta wa thokoni ubakiaria kari na biashara barabone ne kwirwa kuingi bari wanende onto bobu kethira bwebatetheria nene muno barabete dhakia na mbere biashara chiogoro ya brato kwire Kelvin Kimathi. Au ni akari na biashara bathoko ya famu wa dini ya ruirwa relation ne bunge okeke Bore bayikungura wikirweta kimwethoko no ije na njira ya kwagirithio karia nyuma ya kuthangika wa kaita rungura MC wa untu okethenji ntuo na gavana wa Meru Faith Kawira Mwangaza anchokie njuke kanya kago chokie nkatho kiri awa gavana awa MCA chawe kithenji chokie nkatho nontu bwa taira twarikia wikirwa itukuwa maendeleo ja mama ni kaende kabati tonto boje tetebo nonto tukurikia kwariru echo twatinde goro naru itatuona tonto kaende kabati inkuwa ngore tumo ntuko naru nonto bwa gitage kitwekirwa ja ntuko je narua gukurukira inya ya ngavana wetu na kuma kiri MCA gitomi nkuwa au onika gitage kekero antu kwena ro market ye farm market kato kirita myake mingi muno kuma igitara ngavana munya tweja igitara ngavana kiraito ketora kuringirwa campaign oni muno ni ntora kwari onto bo baraba mbije ke meshemanyo kana twitaga mbithwa nkiromba mantu ya farm weje mantu ya gitage ke na mantu ya sibitari yeto na mantu ni nkuibo kiri mwathani arodharima MCA arodharima marabungabana na buni ati wagagia bokaria thoko neje buruka burari kinyamara au kanyumene mbere kurejaga tweja antu beja nyuma beja otuku watu ko no kiro kibarine kiria no tu barabara turuka kibari kiu beja ba kina mandeje ngi beta hospitali kwena gukira ndere ngi konenera kweja market watu kai mundu yonthe na arua twi sawa nonto tukethwa tu werune wo kiuma maturo ejete wete sibitari gutiokira okiuma wa sibitari wa anete ogoro gutiokira na kinya ukeja kwithirwa kwi mantu jajira nyamo ire gitanire tuku na nyo ndurimo kugithirwa kwina njogu ire kiuma baronde cigitanitie gutiokira nonto ukethwa kwina weru nyamo kithake tigitira werune ekroba area je otokenda yinto bia na waswas na ndito kuona batwe mandamungabana agatwetekeria open market ira tutura kuririra ja ndene farm market ndakaira chumba guta biashara cia mira bakaye gonya biosi kibeke abakenda ya mathajara bakaigwa muntu anoga kuro batandika into bia waja ojo na kinya nduka ici tuna echonde ikuona security gutosha bungi buruba titito kathangwa tanuru ya gavana wa Meru Kawira na MCA wa Nteto kithenji ni ontu ya kariba Nteto iboba kuguneka Bore bobatiritwe Mheshimiwa Kawira Mwangaza tonyumeku na to na mweko jojo jo introduce le mheshimiwa wetu riro rera kithenji ntuo eja mweko jwa gukima mpuru nonto mpuru ejete na kabiri gatinya yo churu gatinya makindi ende mweko jokeja jokinya tokindi no churu nongere motu gakimeka nkima so nande mweko ijokalia Kawira Mwangaza tesa sawa nkiripotera Weru TV kumarwire Bore mbeta wa Kelvin Kimathi. Tugitana mbere ni ati nkatha ya munini wa Rais Pastor Dorcas Rigathi ntuko ya gorona arethire akiliongira bungwa barabenchera ya Kiambu kaunti ya Kiambu akiaria Dorcas noreti ya bungwa ba chera kwethira bagechenjaga itakaraba kethira bekinya akumanchera tonekanya kunogokani nindi tushokerete na Nteto nkoloki ugeta kuraya. Kambuni eria ya Meru Dairy ni okugwata ogeni gwa murimi kiri monania ja urimi na ndithia sheria jaraja kethro jarekiani negia showground gitoro kiatho kira gitiritwo kuma njuma na gwikwa Jumamosi tariki 17 mweri jojo ikwambiria thaa 1 cia rukiri kiatho giketha gikia ntuku ya Jumamosi na irio mugeni wetu heshima keja His Excellency William Samoei Ruto tutindanwe na aria showground kwaria Nteto cia ng'ombe. Ndeiro ria mbere ndene historia ya Kenya kuona president
ejite Meru kwaria na arimi ba ng'ombe kuma ria twambiririe union 1967 na kuma ria twambiririe paka area 1982 utiro tomba kuona kanya tagaka Muremi ija wone na uthome manto mwanya ja kuongereria riaku na ucionere ng'ombe gwiteria kilo 50 na ijere kuma bogeta ukono njira sheke nande shegweka silage yeku kuthondeka irebe ng'ombe twetumira otea na njira sheke nande na kinya witano omenyeri boto jao ng'ombe icio thikethera iria ya fiunde ukarithia ng'ombe kuma kilo 40 na 50 na kinya above ndikenda tomba gwita na mbere bwega kiatho Jumamosi tariki 17 mweri jo ukethira na inyama ndagitari bakuma Meru General baraba kaeja na motungata ja ugima bwa mwiri utheri mugeni wa giteo akethira ari rais wa Kenya His Excellency William Samoei Ruto erika na ni Jumamosi tariki 17 mweri jojo na tenjuma jaura kurare ya umbere bwinthe ne bogwati ugeni. Treat familia to unforgettable moments na Star Times. Usiwachwe nyuma. Cheki Hello Mr. Right kwa Rembo TV. Saisi tall and handsome. Ni mwanaume ni kiasi. Familia nzima ijibambe juu tuko na favorites zote. Picheko. It's amazing. Emotions. Didn't I already tell you that I want you to be mine? Entertainment kusuit kila budget na lifestyle. Drama kibao. Action ya kubamba. Familia nzima ijibambe juu tuko na favorites zote. Entertainment kusuit kila budget na lifestyle. Download Star Times on ucheki favorite shows zako on the go. Star Times, enjoy digital life. Uraigwa nkumu ya mubango jothi Kenya Airlift Program ni mubango jurajo gutetheria aritoba Kenya kuthomera ndigiri mwanya cia masters nthigurune ya Amerika. Kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya B plane gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Guchiandikithia riongera mutandao wetu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Ofisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njorincheke Street, Meru Town. Turinge thimu gukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program, empowering Kenyan students. Yetu sako iri na nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonza bathirikari na kinya kambuni ira turi na MOU nabo ya gutigira ba kugarura utoro bwaku gukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ni ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri ruru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire na tugukurukira namba yetu edimu 07111038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Gakwatwo geni na nkatho cia mwanya muno no ntubwa kwithira wetete na mbere na kurumira Nteto cia Weru Thaa mwanja tucokirani ati nkathaya munini wa rais niwe Pastor Dorcas Rigathi na aretherie ntuko ye ngoro na bongo banchera ya Kiambu kaunti ya Kiambu na ra Dorcas aboreti otiri bochincha batu kwithira bakire kairwa. Dorcas akiaria na atarereti orurubure na boya mushiari kwithira kyo na bongo bau bageta na mbere kwithira bakibungwa. Sasa munanileta prison kweli? Mumeingiza mimi kwa hizi wall kweli? Sasa nilizana mnagani kweli? Ai. Si nyinyi ndio mnatakikana kuniangalia na kunilinda? Sasa nyinyi ndio mnalindwa, mimi nalindwa na nani sasa huko? Mnaniangusha. Sasa mnachoma mpaka mnachoma ndani ya prison, sasa ni kazi gani? I'm very unhappy. Sasa mimi niko huko na jaribu silali na waombea na jaribu kuona vile mtaenda kwa rehabs vile mtapata kazi, alafu sasa anakuja na wakuta mumewekewa mawall kama haya, mmefungiwa huku ndani. It is not fair. It is not fair to me. My boy children, I love you, you know. Kazi yenu si ati tu mutoke huku mupige kura.
Nataka mutoke huku mpate kazi. Muboreshe maisha yenu. Muwe na familia. Na mupate tudokas twingi. Niwe ninaenda harusi. I'll be very happy as a mother. And you have what it takes. Hii plan ambaye wa mpango Mungu ako nayo. Si wa special people, ni wa watu kama nyinyi. Wale wamekata kauli kubadilika, mtabadilika. Unajua sasa nawaangalia tu, mmeona hata nikalia. I'm just asking myself as a mother, what are you doing here? Mnafanya nini hapa? Mumekelewa. Maisha iko mbaya. Unajua kuna mambo ingine mama akiona mtoto wake hapa, I don't even have words and I don't know what to say, because it is a very sad day for me. Kathoshe mwenye muno kiwe mutegere Weru TV no ntuba kona kanya kwatana batu Nteto chia Weru Thaa mwanja na kibonde barapomba kwithira beshikinyanilenga kwendera kaita kiana ntukwenja URETERI mupya murungu mwene nyambeto WINNIE wa King'ero.